MP election da constituency bang ke masih candidate amen na nan thek long lak bo la pena simbol ta thek long lak bo kadau we Congress ta ho BJP ta ho bana sakti ta ho pani di sudah be ba nildo parti pana sudah be ni yes si bangka kita APSLC bercakap apa ba ke non ke klang da jadi tunggu lo ni kan kecek ba APSLC ke latung ke election commission along latung registration agara laben nomination paper along latung independent polisi cetok nai walam tara antane angkom sedane kelanggar kan non ke nomination paper along latung independent party asi independent party puno te latung NGO la lasenon ke latung simbol mata labang soa torchlight bang kecilong dengan masyarakat apa nama coba itu ye itu APSLC itu siap political party ko bang ke rat kan coba itu independent oke returning officer ang nota election commission apa non labang soa nomination paper kajuma nota cetok runang pokok lapen non scrutiny candidate at least iklan ko bang ke answer se clear lo lage JI Qatar himself amata langsung kakos bangke alang inde cilong lo lapen salang lagi independent aspektas pasino ke election turunang pokok masih APSLC aspektas ke ladak long situ lapen JI Qatar candidate aspektas esas lata independent aspektas long situ APSLC ko bangke political party aspektas ke non mana beda lo lapen alang itu torchlight simbol bangka Jepang budet nasi langsung problem dui pucini lor sini tumpu lo kan nangli candidate charba si withdraw that not atau mereka candidate from the place from not for advice sini tumpu itu nasi alang li bangka MLA bangke candidate charba sebagai moral dia bangke alang li bangke candidate ko cetla la bangsa moral right ta alang ni bangke ingat tu mi hatta del tumpulo mati alang li ke voter list chokche putaku la bangsa voter list ki chokche long salang li ke contest tu whereas la sona voter list ki chokche ko ke asu dun ta la sona is paklan in 1980 asu said that the voter list of the 1980 Lok Sabha election was defective. So they voted the election. Now, JI Qatar, and for that matter, APSLC, they said that voter list is effective, but they are contesting election on that defective voter list. So they don't have moral right to contest this election. They should not have contested this election. Lapen isi bangke JI Qatar affidavit ta inti Qatar kusi cetok tapi soamen. So that affidavit itself also goes against the Karbi customary law and practices. Alang saya ingin penta he have no right to contest this election. He should have withdrawn it. Nasib ini kami press conference ke lain. JI Qatar candidate status pakai independent, dapat alang li simbol pakai torchlight ke alang ke Jepang budiat. This is all about JI Qatar and APSLC. Siapa ni? Aku ting nilai si Congress office ಅಂತ kita Guwahati Rajiv Bhawan Congress office. Deh, data sumronghang ayam tani itu dalam sumronghang kemarin Congress Presiden lokal yang district committee alliance itu nih. Joran Ingling ayam ta Johnson becengki dalam tu. Jawab ingki nomor dalam Congress ke dalam kita ada kacengki dalam. Langsung datang si APSLC pandang itu ajar dingkul kacengki lo. Kira-kira itu. Nilai tum tham dong. BJP pan kak keren ke
opposition party do an cingrum pet niti ke pare mati alang itu mo kante kroy kre alang itu mo kante cetore ni ene non bang ke BJP agent ke opposition do an cingrum ra candidate common candidate le place nang ku a party SCC bang bang Daniel Peron ba mate opposition an cingrum nang lelo cetore ko bang Pehla cetore patung si BJP agent lo nili kanilo. Nili tum ke proposal si pidya log mati. ASCC, Congress, lapan APCS, parti ke kompen. Ako akapreka tum dolante. AGP tahu nya tahu amat ni buat tuntas asal tulang bako bande individual tadi kogi. Who may be anti BJP elements. Hai tu an kacingrum ra diluwek pathor jok nang project itu. Hal tu reject dia kan. Hala kareje katum si BJP agent no ante nelitum kalino bini arndi anta 1986 ta nelitum ke BJP no dun depinna Congress alo dun depinna nelitum bi abstain pithi betul dangte kobate BJP agent alam tum ke referendum an lapen neli adisipe ta ngelo Joyram Ingling Congress ai candidate tumi di kanta BJP ay lagi kan tanah apa? Kedam tang MP election da BJP kan itu tanah apa? Lasana record SCL of the budget son be Delhi lo sona sing teran sonjol kiring lagi belum rumah. Bandingkan ko kedam tang EPCLC tu SCL panlong nak sorsa. Langsung lang itim ni betul betul. Nak tu EPCLC panang sorsa kan? Jadi tu sorsa kali kita tang ningkan ko nang SC panang sorsa po sendiri tu reply kita mati. Ang reply kita nang itu bilang itu. Ini dah isi reply lo. Ini dah isi reply lo, cakap. Jadi tu apa nanti? Nanti tu apa dah reply itu ini nona press conference dah. Lalu